fi hikma nabidal hakkunde worɓe rewɓe wano Europe ga surtout ma ga mais hayno ko valable hay kamen o andi ga joni le renti ɗo divorce yimɓe ɓe no serta tum divorce ji ɗin angal ronkugol naɓɓidugol ngol woɓe go ay no serta e oɗo ɓe yilto kadi ɓe jombidira e goɗɗo o kadi ɓe serta e oɗon kadi joni noon pourquoi est ce que ça va pas fiyon no hatta worɓe ɓen hande rewɓe aɗa nantodirde ɗe balɗe ɗo haɗa yeytude weltiɗo an mi yewti fi 6 mi tawi oɗon ko tellement important miiji yo mi ar mi wolamo ɗo joni o andi kam men mawɓe ɓen ko honɗum watta mawɓe men ɓe law hari debbon généralement haɗa mari suudu huuɗo makko no mawɗon hono mari suudu huuɗo mum suudoɗo central no si ɓe mari rewɓe tato a taway mo ɓe no mari suudu huuɗo mum ɗum kamɓe mari suudu huuɗo mayre maɓɓe ɗum ndu mari koye inde sa debbon ari waali ka suudu maɓɓe wo ñandetata ko tour makko mais ñandetata ko ɓe wondu par exemple si debbon yiitike koko inte affaire chaque mois affaire rewɓe ça veut dire que on semaine ɗon fop ɓe yiidata e makko rewɓe go hay defata on période ɗon par ce que mawɓe men ɓe law hari ɓe jaɓata debbo wonɗo ko ɓen tan règle kon hara mo yiiti ƴiƴanɗan du coup ɓe jaɓata oɗon mema ko ɓe ñamata ma ɗum conci maɓɓe o defata uppata ça dit que ara ɗum ko période de repos wonandemo wano 4-5 jours ha une semaine chaque mois mo mari on période ɗon ko repos ko kanko tun e makko hoore makko ayno ɗum ɗon walla fiya wiidu hakkille maɗen ça dit que sa woɗɗodirke e goɗɗo a duuɗetemo a wulɗetemo a faaltemo kadi kono andi wano Europe ɗo bus no ɗo Europe ɗo hara ko appartement goto ɓe woni wonde hara ko chambre salon wonde no ara wonde ara T3 ara ko chambre ji ɗiɗi e salon kono généralement so yi ɗum no hara ɓe mari ɓiɓɓe en fait mais le problème on anday a wata wondude e goɗɗo on fini day e danki wotiri waalo ɗon e danki wotiri jemma comme ça chaque jour duuɓi hara fettaji c'est pas possible hay ɓiɗɗo ma si momi kema trop kooli kema trop a fiiday raɗɗamo hay ɓiɗɗo ma hay nene ma ɗum bemma sey ɓe koolima trop ça dit que immoɗa bimbiɗa fottude maɓɓe walɗa eɗa fottude maɓɓe a fiiday on haɓay o watta e haɓude mais Europe ɗo a yeeyi yimɓe ɓen no ɓiƴodiri tellement que hay oɗa fuyti oɗa reno jenti ça veut dire que par exemple hara debbo wata même de portable mum jemma par ce que mo andi modi makko no waalida modi makko nde wata wolde même de portable mum jemma par ce que oɗa no waalida mara liberté fus no ɓiƴodir ɗon on andi wano min mi jonna exemple on min komi andi kon nenan meeɗu heɓde chambre mum har mi calculta ɗin piiji par ce que min temi wondi ɗo en couple goy mi jombal no kono mi wonɗoɗa couple kono probléme waɗi après on ti watti calculde ɗi piiji quoi nena meeɗo de chambre mum baɓe no mbaɗi chambre maɓɓe on kamɓe kadi kono baɓe en chambre mum ɓe soka e mo sa ɓe mi jogui saabi makko on nena naati nder to wo so tawi ko fi nettoyage ma ɗum pion spécial ara ko ƴetante chambre nena on kadi baɓe en ɓe anda hay chambre on honno wayi en fait ça veut dire que ɓe tippata ɗon min les seule fois ko mi yiiɓe ka haka damal ɓe wonta wonde par ce que ɓe ñamata ka chambre nena et généralement ɓe ñamata kadi ka chambre baɓe en kaka salon maka couloir me ñamata ma ɗum ka terrasse minen faɓɓe ni min naati ka chambre baɓe a wosi tawi min fala yeddude e maɓɓe goɗɗum particulier baɓe en tippata ka chambre nena mukka ɓe anda ton hay no honno wayi ɓe anda ton hay honno wayi si ɓe ari so tawi par exemple ɓe nder ton ɓe fala yeddude e maɓɓe ko ɓe noddu ma ɗum ɓe uuma ka damal ɓe daro ha ɓe ara ɓe natta nder ton en fait sakkona ɓe yiya goɗɗum mais enen ɗo Europe ɗo a wonda e debbo ma silipaw makko kum sa ari ko a potti silipaw makko kum wawa wadde ko falɗa ko ka duusu e aray o faami ñande même scénario ittay koja on ittay plaisir ittay komita kon amour ittay giggol yimɓe hana hooldirde noon en vrai de vrai e porte tigui ɗon noon kamɓe kadi ɓe watta ɗum goy surtout ma on ko wano o anglais vrai porte anglais ni e vrai porte fop généralement haray gorko no mari appartement ji mum debbo no mari appartement ji mum c'est à dire no mari chambre mum c'est à dire kande suudu haray no waɗi deux parties en fait ko ɗon debbo par nature no mari besoin de heɓugol espace makko no mari besoin de heɓugol hunde tata kanko joguine kanko contrôle nde
andi ko ɗum wano ka men si debbo jombama déjà on aɓora nagge généralement donc awdi makko fi jawdi ndi so hewti ɓe jonnemo sunture modi makko généralement ko ɗum atorta law hari ɓe jonnete sunture tata ko ɗum ɗo an gérata si tawi par exemple modi makko no marre ɓe ɓusara debbo ɓe no andi cuntuji mum ɗi ko kanko andi ko awata toon kanko andi honno gérirta toon on faami donc o heɓay leydi makko ni o heɓay kadi nayi makko ni guertoɗe makko ɗen donc mo mari source de revenu personnel yitto kadi hara mo mari suudu huuɗo makko ndum tigiri suudu makko ndum wano hay kam min mbami an ko cuuɗi paani hara mari chambre makko on un temps hari ɓe mari ɗon ɓengol maɓɓe ɗen ɗiɗi yayan kono yayan no mari chambre mum on to on chambre yaya min personnel meeɗa nadde ɗum ha ɓe wi ɗon ɓe ɓase ɓe moƴƴinana galle goo on faami donc ɗum maintenata amour wano fan ɗo ni mawɓe bami an mari rewɓe tato debbo ɓe no mari suudu mum à part ɓe wawi wonde balɗe ɗiɗi hara ɓe yiidali wonde e goɗɗo e maɓɓe toon mais haray si ɓe yiidi kadi wonde haray na o soñodiragol ko argol ber quelque temps par ce que na ɗum ɓe walata o arol to hiwro feƴƴa ko ɗum noon maintenata giggol si ɗeɗo yidde ñande ɓe ñande billahi wallahi goɗɗo na wasiɗa ñamude ɗo goɗɗum ko weeli ñande ɓe ñande haka restaurant commanduɗa même chose on yay ha watta tutude donc Europe ɗo ɗum no tawa eko bonni relation ji ɗin Europe ɗo par ce que yimɓe ɓen no sikkude ko wano ko yiyete ka film uji quoi hara ɓayɗe waɗi love yiɗidiri voilà danki woti on ɗo walde par exemple si tawi ɗo ko chambre salon marɗa an gorko on ɗa waɗi do responsabilité ji waɗa installa aménage a salon on waɗa ɗon partie hum ka walata inna an ka salon on ɗa walde acca ɓeyguma ka chambre billahi on ɓurta nantodirta on ɓurta kadi naɓidide par ce que ɗa hara mo mari chambre makko on o yahay toon simo faala o yedday o waɗa o fijira téléphone makko o waɗa e piiji makko jemma on foof simo faala weyta bimɓe o fina no faalira o immoro no faalira o waloro no faalira haran kadi ɗa mari on liberté ɗa sa faala yodda e goɗɗo jemma sa faala yalta sa jemma arta en fo a waɗa e piiji ma ɗin quoi c'est à dire que on liberté ɗon ko nécessaire fi yo yimɓe naɓi du ɗum no tawa ko soñji ɗo yimɓe ɓen vrai par ce que ɓe ara ɓe ɓiƴodira mais ɓe andaki ɗum ko probléme en fait da faala yo relation continue il faut relation exista andi relation ko hakkude piiji ɗiɗi woɗɗodirɗi ko pihum a e pihum b no waɗi ciifum ko ciifu ko inte relation koko religion ko mais so woni no ko gotum andi ande kadi ciifu ngala nder to ciifu ngala andi relation ngala c'est à dire que relation ko piiji ɗiɗi woɗɗo haran woodi ko haɓɓi ko joguidiri ka mais so wonti hunde wodere andi ciifu ko muti relation o muti mais relation so famde ko monende ko c'est que il faut que maintenant en relation ɗon c'est que il faut distance wona hakkude mo seeɗa sina no relation ala hakkude yimɓe ɗiɗo ɓe mara distance hakkude maɓɓe relation il faut que tawa hara ɗo mari distance seeɗa hakkude mum e par nature debbo no mari besoin de heɓgol espace mo contrôle jawdi makko mo géri ko ɗum wano ka men ko mindi kon hari debbo so jombama o naɓora nagge makko nge o yii so hewti ɓe jonnaymo parcelle leydi ko remata ɗum yilti kadi la plupart di ka hara mari suudu huuɗo makko kanko on tum mawɗon arta ɗo walugol mawɗon arta ɗon gérugol généralement mawɗon haysi ara no falamo noddude ko umu ka damal ka tande toon o noto o yalta kanko gérata toon librement ɓe yiidata ñande ɓe ñande haray ɗon ciifol ngol no ɓoggol ngol no ɗon ha o relation on faami mais son ittir ngol ciifol ɗon ande kadi relation ala donc sakkitora e fettugol ɗum noon woni komo jombuɗa woni ko copain copine ay copain copine ɗo ay yimɓe ɗo har ɗo yiɗidiri vrai ndaare hay porte wola e ɗum goy porte tigi no remarqué affaire no c'est bizarre parce que hay porte ɗo hay ɗo a naɓiɗa ɗo jiwo waɗon copine tant que on hoɗidale appartement goto har ɗon nantodiri ɗum yiɗidiri vrai par ce que on yiiɗi wonde ainsi de suite mo ɓen hoɗi e kanu kenu ñande losiri ɗon e chambre go e appartement goto mon frère e wonta e 2 mois ara fetti inna non e mo ɓen non e ɗanndi ko sa wurde goɗɗo andamo en fait ina affaire wurdugol e goɗɗo si andamo de hina ɗum par ce que on wari relation on par ce que on ittimo relation ko ngol ɓoggol distance il faut ɗum ɗon wona il faut entretenir on distance ɗon hakkude mum donc si ɗa chambre hay si ko chambre salon tu marɗa an gorko ɗa wawi aménage ude ka salon e petit espace mum ma accita debbo on chambre on voilà